kardon penitalo oil ene Total Energies Yes. ana woro ko mera engineer ola nya olenge toni man mati studio kumbiri chane kan tien loka chiel mumio ana woro bene kwede eno kwano engineering in rom mala mal loka gas and oil uti yubere e oil fields in South Sudan kumbiri chane ene la mi tam era madit lok madare kum mo man ma kut mo man ma tie botwa noya ka chiel gen ki professor Gayana Tigo watiki ka choken madit ma wano yubu ki dul mo me mo ke luongi ni Tagras gente aki Russia bora chuli mo ma kwiri nye wakoraj tiu bod duli anone kido ngoti bene ke yup merwate ki Petroleum Authority of Uganda ka chiel ki Uganda National Oil Company ma wora chuli wood pa kuma kech EY mana ya bero RDC pa de wakwan ke dile yibi ene tie la tele mo chiel kunu ti wa mero kwe ko ma wunu kat kwe eni li wen wan mero nyamo lo ke jone jeng cha ke gumma be ma wanu do dor bot Jerusalem sale eno yubo ton ka choke mo ma dit ubero i chachil kot gulu iluo minister manan lokom en energy gi en kwe pagine kiluo wal councilors gi kan kinwa district gubero tie ka choke eno ne gen gu winyu mok mo Gayana Tigo kate kwe ro kwano kor ki kor mok pa actually oil working committee okar ki mok eno kor ki kor maka ini winyu lok mo Gayana Tigo lok ching chabe dak ki moko kut mo madong dit lo ki Uganda ti bot no ya kan pasen na winyu chok be pier bichel wi bi kut mo ti bot wa kan eno ka ini winyu gi tiga lok amone wanying no ya mo maniki re pege o meyo kumbiri chane watiga tijwan ko mera engineer la nyo lenge ka chiel ki professor Gayana Tigo ka chiel ki mera engineer wa raj mati wa jo ma gitigi ngej kila mera jo Patricia anyera bogo eno kwano PhD in gas and oil no meyo tam e gamende me South Africa ki gamende me Egypt ana wa ket wi wa ka chiel wete ket liere kum jone pedo dog ni a yopoko to ko dilo ki kan ko chulo school fees money titie matek ma mera tema actually oil royalty kumecha ina bunyor kumecha ne ole arwati an gi lokamone war mero lokamone ka be loko pege lok machar wanlo no ke ken ke lok machar duan me actually were gen ma bunyor kumecha no pe ka gi rora chara machar ruot madip bero chak no ngak fuda ne the cultural royalties because pak ene ikwanyo ngompa chuli ngompa payera ene kama no mo madip ti ye chika ke beneno nene oluto ke kalkwaro kuno afura ni mone the royalty district bere kumberi chara winyi gi wayni a gena gi bitimo pe district ere gi bich gen gi be miyo chente maroma ki the annual grant maki miyo chalo chene maki miyo chwale district kan wana way pe won ko nen kut mo wani billion barrels mati inoya ci in perom chata ton mo ene ko wen ci de waya ki mi mela ti chene mo ni kenya mana nak mo por me grant be mugu pe o billion che ti wan way pe kay nen mi afura mo ne mo me no ene ke be mi o mi orbet ma look ki the barrels the billions of barrels of oil ma di ko in waya yena da actual motor board wak me no ya wan ti cher kar me karama kiri